a me nasce na Bonaire, pero ora mi tata adisi vai trabalhar na Aruba, den lago, e ora não sa kita fez escola aqui não, antora não sa vai viva na Aruba. Dus ora mi tata mais ou menos 5 anos, e ora não sa vai viva for good na Aruba to. Pero nos en het begin nos auto bing hopi Bonaire kumita mayor nang. Pero te ora nos sabira grandi, dus ora etabira so af en toe nos auto bing Bonaire to. Pero ami aya pasa mabini pa entierro di mi tio. Dus ora después de 6 mi no mas ora Esta emoción está alto seguro para celebrar por cumpleaños na terra quando ela vai nascer. Sì, mi tahanya great, pasova después tanto años sina pa mi por celebrar mi husband años eta algo único to, después de tanto años to. O Bonaire com ela cambia, de tudo ainda, questa tata, ora o Aruba e comparar. Well, comparar con ora mabay Aruba, economia bay hopi dilanti, ting hopi mas habitante, hopi mas negosyo, que man Bonaire a florece hopi. Well, por lo pronto, me no pensé sei pa sobra tour mi rumanang hopi sa kasi tour ta na Aruba. Dus nos acostuma tambe ay nang después tanto años, no sa ancra na manera di visa to, no sa ancra na Aruba dus. E posibilidad pa bimbiba ta hopi chiquito. Si porque a mi tahanya toch, Bonaire toch, okay, era florece hopi, pero toch din su tranquilidad. Anto si porque algo sina, por bimbiba na Bonaire tranquilo. E ora Eu vou compartilhar conosco uma anedota. De tudo ainda aqui com o papai bem entre Aruba e Bonaire, com 75 anos, mas é por sempre uma memória que sempre quer ressaltar, de lo qual é como a senhora vive assim aqui entre Aruba e Bonaire. Well, mi takorda, ora ko no sabay, sa ito te iprome ko ora no sabay mane de un barco. Anto mi takorda mamaria henter camina. Anto ora ma llega Aruba, dus na camina no sa haya bolo ko soft drink. Anto ina ora mabisa, en place mi bisa mabebe soft drink come bolo, mabisa mabebe bolo come soft drink, di bura. Maria comita tata mabisenet omgekeerd. E zij ainda me acorda fresco de mi memoria. Pero for the rest, ja, non sto bene, mi acorda nostra bij differente caminda, visita famiglia, dus non sto passa hopi leuk zie. Mino por ganha, non sto passa hopi leuk ora con nos bing Bonaire back. Importante para celebrar a festa de Aua em família. No, vooral in famiglia, doorko, vooral di después tanto años mi vuole celebrare, che men è stato unico, anto vooral awoki, con sabini, ting gruppo di Corsou, di Bonaire, di Aruba, dus, di un tiki di cada un aqui nang awi noci.